megalayapost.news Hadin lesi bau somlau lo kan ti syakwa treu ha berhan malapteng bejing wat lau dang im ne layam hendrim taksi lalap no ek benju da wei rong ba bedang khat siap ha te gawa bako kalarong u syadu kasnong moro dola khat somer balhap syaka jela asam kuman pen kemau une somla lati perteng kum wan prangsi semli na kadong nong kendang nyong kasnong saiden hari boy sing ha ka balo kenti syakawa ha berhan kade ha khat artrik unolar ajar pesan ha ka por kendai bji em stem ka kenhun SRT badna fire and emergency service sengkat berpulit kelewat ya kamet ju bat kim syam lalap setia andre tat hadum takasni lalap noi kamet ju hadin baka kalarong syadu ketik snong ka balhap sya asam kane ka jingja kum lai thu daki baying laong baka dei tang na ka jing sya be ha ki para be di drugs bakim hun ya kajing sampesa na ka mobile ka bakilatu batang na ka daw kalai sepat tengka ka ba syam la ai haki perlok kilabe eu ban syok ban bom bat ha kajing ting ulai kinti sya ketika wa hadu bolongam jelom bat balalap ya ka meju menta kasngi daw nong khat siap ha ketika wa ka balhap sya asam hadin meliok jing tip anhor kene kajing lap ya ka met uti somla la pentip no mador siki bor kulit bernihan balai har mador ban sei ka meju ka balap peras bat balap pendon kamru da keling bat menta kilara no e ka meju sya sibil hospital nampo ban le kat kum ki kendon jong ka an sya bikin IT ya ka met ju sya ki bayi ngasem ja le para duli na du takas ni baat na si baat na sedang menyawat na si baat dan biar adu mentakasni dan mentakasni rugi adu mesti mila yami menyawat adi nang tu ki pun kini ki beriu na syane sya asam yang balap di kamen penyawan dayawan syane ni aku le ya ki pulet betla kristom mapai kini ki beriu sinong syane ru basa sini asam layarap laya dak sikom lang bat ni layarap bat sai lang ai kamet ngasung si kada ya ki pen bat layarap ni jangan dikemet menu balap nitong kana kamet rap we na ukinding ni don saborni ni dan yawat saborni nu na pat tuan ya ki tiba itu saborni nak tu pat ki kontak si kulit nak kulit pat ni sayawan ini jikat ini kedum kan sebab itu ni don subai je nakalian gayin do kulit semacam ini nunda pas macam iya ini ingin terpadi kita punya penginjau ban penjat ka megalayapost.news